Spomnim se dne, ko sva se srečala. Staj! Au! Pa sem! Zdravo, mali polž, kdo pa si? Muri, a? A bova prijatelja? Jaz tudi. Muri, doma sem. Muri? Murček Muri? 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 Si videl Murija? Ne, nisem. Upolšili so ga. Muri! To poletje se pričenja iskanje. Prijatelji smo na nevarnih poteh skupaj. Še več akcije. Zdravo, jaz sem Senč. Fajn ime. Modrikast sem in zato moder. Lepo skladno, a ne? Jaz sem Patrik. Po keltsko to pomeni toaster. Niti slučajno ne. Osupljive lokacije. Izgubljeno mesto Atlantic City. Ojoj, ostati moramo zbrani. Lej, nikar ne skrbi, da bi se... Sladkorna pena! Odsvrti! In junak, Kar pusti, Patrik, kar pusti! na katerega lahko stavite. Dajo na L. Patrik, saj to ni L, sedmica je. Se 7 začne z L. Res čudno. Spuži kvadratnik 3. Kot film o prijateljih na poti bo. O, se malo posmehuješ, kaj, Patrik? Hvala. No, pa res malo poskakujem. V kinih 2020.